Biz bugün bir kaygılı yılını, ayını işe alıp gidiyoruz. 1979 yılının 17 aprelinde bizden görüşübüz Ihsanov Ferit Talgatoğlu armiya saflarında halak buла. Бұл vakitlarga 45 yıl vakit uzgan. Ferit ağalar bizden көрші Mına orunda turalары yalarında azanda ikinci kişi ay çaldı. Bunda şuşunda şuurunda turalar yalar. Bizden hut kurşisi. Alarda oynab üstü, bütün uram alarda oynab üstü. Nişe bala var şu uramda. Geri şunda jıyla turganı. Talgat abide Regina Apa'da. Bik zor көңіллі кішілер алар бүтіні бізде сияды дейганда нәрсеге нәрсемедер. Мұнда зор тау бола тұрған ешусында. Мұнада үй бар шоңа сырынтысына. Үй зорлық тау үйіп кетеді дейін. Шул жылына да 79-сын әлі білем. Зор биік тау үй Фәрит абина 25 апрелде памаймап қайттылар. Ол Калининградский облыста город Гвардейск шәһәрендә служить итте. 2 ноябрьдә китте вроде ул минем 78 елның 2 ноябрендә китте. Менә 79-ның 17 апрелендә ул халак булды. Шушы ел күпме еллар үткән, 45 ел үткән, шуны искә алып Фәрит абыны искә алырга булды. Булдык. Әрміші дос каналы десекте була. Фәрит абый, Талгат абый һәм Регина апа Ихсановларның әгәсендә беренче бала булып дөньяга килә. Аңардан соң сеңгеләр Рима апа, Дилара апа һәм әнисе Ринат дөньяга килә. Талгат абый, Регина апа гади, ашык, гизле, бала күңелле, бик яхшы кешеләр иде. Аларның үйләрендә bizning урам балаларына түгел, күрше урам балалары да. Менә бу şey. Кыш көннәрендә шашка уйнап торган идек. Шахмат уйнарга Дамир Фәрит абый өйрәтте. Инде иртәгәдән күзгә тиклем урманнарда, яланнарда йөреп торган. Фәрит абыйны үйләрендә җыйып китә. Ayın suyu içip, jilek aşap, dönder yiyip, hamur aşlar aşap, su kırıp, küzde tıkmışlar gibi turganlar. Alarda değil, alarda jıyla turgan edim. O işte kalgan. Min belekey bolgaç, meni ertmешке tırışarlar. Meni Ferit abay barı yertip alıp giteydi. Qara bürtте turgan edi. Bik көңіллі бала шағыпты Талгат абай менен Регина апаларда. Аларга зор рахмат. Bizning o'ynaganlarga tuzganlari uchun. Үй шаугыр килеп тора turgan edi. Талгат абай ишик tuzgandir. Kitap o'qib yatadir o'shunda. Шунан кайсы бирдә нык гөрләшеп китсәк, "Ай, малайлар" дип кенә бер кычкыралар да бүтән эшем. 3 минутта. Регина апа шерле bilmeydir инде. Gelmay кына килеп куя. Шу. Без ике Фәрит. Менә шуңа күрше булгач, инде бәләкәй Фәрит дип келәде. Фәрит абый зур Фәрит, Фәрит кинана. Ул Фәрит демәләр. Минем бәләкәй Фәрит шулай калган. Регина апа белән Талгат абыйга бик зур рәхмәтем. Авыр туфраклар җиңел булсын, шулай безнең işkəndə tüzgənləri üçün indi tüzümlülük kirəgəndə
toprakları için. Ruhtağın tememdağış vertağıydı. Vayın kamadasa basakka kakajı verirler. Bakıyırga, safırga, bir kapsağa. Kapsağa katka sol. Kapıda atı maşına da yırdılar o. Ama tekniski gрамотный o. Yen taşıdığanı bulandır. Cey bölümünden avtalı gördüğümde. Yüzüge ettim. Erküs günü Valmi asaflarına Asafqa uqırga yürgende minanı gel, qırman tavga tikni musata var atırgan. O meni özünün gilsapitini avtırtadır eda. Gilsapitte birer baradır, sonra min anın gilsapitte bilen qaytıp gider. Nanda su kerip nan ol tıkımga gider, min burla olna giderganim. Paramasa şarap gider. Anda gaya zabiları var ya, bali gaya zabi nenesi qırman tavga fertabini. Ana shunday o'tgan vaqtlar ishga tusha. Awak terlalu ingin bosan. Ойлап қарасаң, 45 жыл уақыт өткен. Эртауи 10 класстың орта мектебін біткеш, Уфада да сафта оқыды. Анан провал шықты. Технически грамотный ол. Бүтін нәрсені үйнетлей біле. Менің велосипедтарында үйнетлеп береді беш. Қайткашта ол ана УАЗик машинасында шынан соң распечатайында ерді. Шынан көзге тіктім. Батменный шофер болып берді ол. Анан армия сафларында бәйім шофер болды мекен. Көп мекен, но өмірі бек қысқа болды. Соның үшін Хасанов Яритауыны Талғат ұлын іске алу. Аның бекерінде білемін, бешерінде Көш ауылдан, Ақырманта ауылынан Ғаз деген абысы аның кетуған. Матур етіп, бір өзі шығып, бір өзі басты да армия сафларына кете тұрған әлік кешіріні жырлап, ол жіберді енді. Ол менің аман көз алдымда тұрар, қалағымда саңдап тұрар. Соңа біз Ғаяз абиларға барып келерге болдық. Ол жырны іске түшіріп, жырлап көрсетмес мекен деп. Қазір мына Қырман ауылына жол тұттық. Яритауыны іске алырға. Biz Қырман ауылға Әлиев Ғаяз абиларға кетіп барамыз. Ғаяз абины көріп bir jir atası var ilemini. Aramışa dostan ağın. Onu anlatır biz. Benim kurşu Yaritaoy'nun abisi. Onun turunda nıklap anladık. Evet, biz.
Kiremiz. Mana G'ayaz abilarga kiremiz. Aliyev G'ayaz abi. Yazga mutlar yana. Avul turmuşu, motor yaşayıp eterler. G'ayaz abi ömür boyu traktorda işledi ol. Sen misin? G'ayaz abi bunda turami? G'ayaz abi isen mi? Sen elle mullabalar qaytasın, tübətəklər kelgansan, isen mi? Seni kimse el ko'rgan yo'q. Rahmat. Mana o'zimdan necha yillar o'tib ko'rgan ishlar. G'ayaz abi, men senga niye keldim bilasizmi? Bu Garmoncha Do'st kanalı. Evet. Men senga mana bir projba bilan keldim. Mana Niyapa. Bilasizmi nima deganga? 45 yil elek, 46 bo'laldi. Bizni bitni kurshi İhsan Ferit abi var ey. Merhum. Armiya ketib halak bo'ldi, evet. Ishingda bir. Seningniki shuna da keldim endi, ama 45 yil bo'la. 79-yilni 15-mi 16-mi aprelda halak bo'lib qaytdi u. Sen şul armiyaga ketganda mana shu bir yer motor etib shirlading. Yazgı toshqinlarda bosib oqbozlarga ikov kila garmon o'ynatib. Sen ana mana shu shunday raginapalarning şu yerine sig'ib meni hamon ko'z oldimda burloqlarga kelsin. DT74 traktor bilan kelganing onda kish shap yuribitinde ser etishdayu. Sen shunda shu turaroq shuni motor etib jirlading. Şul jirni men sening jiringni bertam. G'ayaz abi yerlayani pastdan ona eshitilsa-da, ana bir yerlab da bermaylar. Onu turibdi. Nominani so'zlarini topdim. Shuni jirlab olay qali. Ferit abining istaligi uchun yarammi? Bildira olamizmi? Allayda qo'shilurman. Yarar. Jinga qo'shilasizmi? Qo'shilaman, bilsam qo'shilaman. Yarar. Hozir atu o'ynaymiz. Har garmonni olam, garmon olib keldim men. Sana Ferit abi istaligini jirlab olay qali. Bulduringlar xabarim mumkin. 45 yil Ferit abi bo'lgan. Sen shu yerni jirlaganing ana uzatganda. O vaqtda bir yaşayıp durdu bana. Yaşayıp. Yazgı toshqinlarda bosib oqbozlarga ikov kila yilga bo'yladi. Berishga qo'shashib yuzlarin ochib, ikkinchisi garmon o'ynadi. Sog'lig'imiz kazlar, sog'lig'imiz Buzlar gitti buzlar, sizesizmi kızlar? Buzlar gitgəç indi sunbular. İşkəncilər, isələr, isəgiz gətirlər. Bizdən sizə sələm pul bular. Sağolunuz kızlar, sağolunuz kızlar, sağolunuz kızlar.
kızılar, sağlanırsız kızılar, taң atқанда енді болмады. Sağlansa bizdedir, biz qaytqanda qadar, tursun yürme ötüp yırlarız. Sağlanırsız kızılar, taң atqanda енді болмады. Sağlansa bizdedir, biz qaytqanda qadar, tursun yürme ötüp yırlarız. Молодец, бишмесің ya. Unutmағансың, қартаймағансың да 45 жылылық жырлаған көбексің. Мына менің сол вақытлар еске түсті. Болғандыр енді яшықта. Зор рахмат сіңе Қағаз абай. Өзіңізге Фәрит рахмат. абайны еске түсіріп, жырлағаның үшін. Еске алып, мына өзің келіп. Biz Fərid abi yanında Sanı Fərid abi 1959 yılının 17 dekabrında doğan bolğan. 79-nun 17 aprelində həlak boldu. Bu qayınlara